no gahunda yatangiye kandi abafitiye byinshi cyane cyane urubyiruko rukunda kumukurikira. Yakoze cyane kandi yarakoze kuba yaremeye kuza kubana natwe hano iwacu Barara. Ndabizi neza ko tumukunda kandi tumukurikira cyane. Kuba rero yarabashe kuza hano yarakoze cyane. Reka namwe mbashimire mwebwe abatura Mbarara, mwagize neza cyane. Icyo babasabye bose izo nzira ureke kwiciyonzira kandi icyo twabasabye mwagikoze. Twebwe duhagaze aha ngaha turimo kureba abadamu hari inyuma, mu by'ukuri mwaje mu mukutano urya haruguru iwacu. Nuko nguko niko abatabizi bari abana bari inyuma, nuko nguko bari bameze kera. Ibi ngibi ndatekereza ko byadukumbuje cyane. Bari abantu hari irandebe inyuma, mwebwe hari muva aho ngaho mwigire hirya. Byadukumbuje cyane kandi mwaje ku bwinshi kugira ngo tuze kwizihiza aya masaha make y'uyu mugoroba ku bijyanye n'umuco wacu. Mwagize neza cyane. Namwe basaza mwese muri aha ngaha ba pasiteri ne muri kino gitaramo, igitaramo cy'umuco, mu by'ukuri kurya abantu batagira umuco cyangwa se abantu batasigasira umuco wabo bakagenda mu muco w'abandi, iteka ryose bagenda bahura n'ibibazo. Ibibazo bahura nabyo nuko bagenda baja mu by'abandi bikanabagora, bigatuma bibatesha umurongo. Ariko ubu ngubu icyo tugiye gukora, ndatekereza ko tuzagifatikanya, tuzahora tugikora igihe cyose mu rwego rwo kwibutsa ndetse no kubyigisha abana bacu kugira ngo ntibatwarwe n'imico y'abandi. Nihuta rero, reka twiyegereze umwana wacu Semahoro. Watambukana imbere. Uyu mugabo ni umwana mutoya ariko ni umugabo munini, ni umugabo munini ufite ibikorwa bifatika, byaratangiye kandi yagize neza kubitangirana, abitangirira iwacu muri kapitali yacu mu Minembwe. Nababwiye ngo mureke, nimba birimo kuvuga mwe kongera kwakora, kuko imdamumva niki, mureke kongera kwakora. Rero yatangizanyije ibikorwa byiza cyane. Mwumva ko muri kapitali wacu mu Minembwe hari amashanyarazi nk'aya ngaya turimo kuvugiraho. Dore n'uyu mugabo niwe wabikoze. Ejo nijoro yaramambwira ko agiye kugira yandi za baraje ngo mugahwera sinzi n'ahandi ingomero. Afite vision nini cyane yo kubaka umuryango w'abanyamurenge mu rwego rujanye cyangwa se mu bijyanye n'umuco ndetse n'ibikorwa remezo. Je muze yakiri umwana mutoya, yari umunyeshuri wanjye di directeur wiwe.
yarakiri umwana mutoya cyane ariko nanone uko mbo mureba kuko namubonaga niko yarameze icyo gihagenda gagara ubona kuko afite muri we vision nini. Rero vanimwe turakwiyegereje hano muri Barara, waje wisanga, waje usanga abavanimwe ababyeyi yabo muvukana mu buryo bwose butandukanye. Icyo tugusaba tuzongera kugusaba nuko hano wahagira isoko y'ibikorwa byose by'amajyambere nkuko biteganyije ahandi hose. Rero tukaba twiyegereje tuvuga tuti urakaze neza n'Imana mu ijuru umugisha. Hanyuma rero dufite abandi bashitsi bazanye nawe, reka muhe umwanya abatwiyegereze, narangiza urahituha indangururamwe jwekanye mu kugira ngo akomeze. Murakoze cyane. Mwiriwe mwese, nishimiye kuba hano Mbarara. Nibwo bwaje bwa mbere kugera hano Mbarara, ndishimye kabisa. Nta bundi ndahagarara imbere y'abantu bangana gutya, basa neza gutya, bafite umuco w'iwacu. Mumfashe abagabo dukomere abamama n'abakobwa, amashi menshi barasa neza cyane. Abamama baje bambaye neza, ndagira ngo badukumbuje iwacu uko twabaga tumeze. Ya ibi ni byiza kabisa. Mbere yuko ngira icyo mvuga, reka mbanze mbibwire. You can ukareka ukubita wewe, banza ureke. Reka mbanze mbibwire, amazina yaje nitwa Semahoro Justin Kimenyerwa. Iwacu ni mu Minembwe, niho navukiye. Nkiri mutoya ndahava ija mu bihugu by'amahanga. Ndi umugabo ndubatse imba muri Amerika, muri leta bita Missouri. Niho nahitiye, ni naho nkiri kugeza n'ubu nyine, mpagize imyaka 15. Nkaba nshimiye kuko nabonye umwanya wo kugira ngo nze hano muri Uganda Mbarara. Tugize hafi y'inga hano, twagize umugisha wo kuja gusura bene wacu bari muri Nakivale. Twahagiriye umugisha mwinshi cyane, twarishimye kubana n'abaho. None uyu munsi turi hano, ndabishimye cyane. Uyu munsi ndizera kuko ari umunsi udasanzwe w'amateka akomeye kuva ubu nyine n'ibindi binyejana bizaza mu bwoko bw'Abanyamulenge. Kandi nshimiye kuko mwitabiriye muri benshi mungana gutya. Kugira ngo ntaje gutinda, uyu mwanya bawumpaye ngo niyegereze abantu. Nindangiza ndaza kubona undi mwanya noneho wo kubabwira icyatumye duhura uyu munsi. Turi kumwe, turaje kuganira neza byimbitse twitonze icyatumye duhura uyu munsi. Ndabanza nshimire aba bishops bo muri uyu muhana, batwemereye bakatwakira kugira ngo tube turi hano uyu munsi. Reka nsabe aba bishops bo muri uyu muhana bari hano bahaguruke. Mwebwe abicaye mumfashe dukomera amashi cyane. Aba bishop nibo batumye tuba turi hano uyu munsi. Reka mbasabe mwese muhaguruke tubakomera amashi. Yego, nari ntangizanyije n'aba bishops komeza no kubandi. Akomeza ahagarare bishop. Reka nsabe abarevera bose bo muri uyu muhana bahaguruke mubakomera amashi.
reka nsabe n'abapasiteri bose bo muri uyu muhana bahaguruke nabo mwakomera amashyi menshi. Kubana namwe ni umugisha ukomeye, ndishimye kuko mwatwakiriye kandi mukaba mwaje kugira ngo mwumve ijambo, ikindi tubane muri ibi biganiro by'umuco wacu. Reka mbasaba bicaye mwakomera amashyi bicara, Imana ibahereze umugisha. Hano nabonye turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana twabanye inakivari. Reka nabo mbasabe bahaguruke nabo mumfashe kubegereza tubakomera amashyi. Imana ibahereze umugisha cyane, twagiriye umugisha iwanyu. Nimwicare. Reka nsabe chairman ahaguruka atambuke aze hano imbere. Shimiye kuba ndi kumwe na chairman uyu munsi. Kubwanje jewe ni umubyeyi, ikindi yabaye directeur wanje ku masomo, kandi ni umuntu twakundaga cyane, yaradufashije bamwe ntitwari dufite ubushobozi bwo kuvuga ngo tubashe no kuriha minerval. Ababyeyi bari ruguru, inka zitazigugwa, kwigira mu Rwanda utegereje minerval ya ruguru byari bigoye. Ariko iwe nkatwe twari tuhari tudafite ubundi buryo twari twishoboyemo kugira ngo turebe minerval. Iwe nk'umubyeyi nk'umudirecteur yaratubwiye ngo tugende twige ntitugire ikibazo. Turiga turarangiza, yambereye ikiraro cyo kugeraho ngeze uyu munsi. Kuri ubwo ndamushimiye cyane imbere yanyu, kandi namushimira kubyo yankoreye n'abandi benshi, abandi bana benshi twari kumwe twiga. Ni umugisha cyane kumugira. Reka mbasabe mumfashe tumushimire, tumukomera amashyi menshi. Uyu mwanya ndiyegereza undi muntu mumenyereye kubona, ni umuntu wagize impact cyangwa se ibikorwa byinshi ari mutoya, ahindura amateka mu bwoko bwacu, kandi nta kintu atangiriyeho, nta kapitali atangiriyeho abanini. Abenshi bavuga ngo nta kintu bokora kubera kuko nta bushobozi, ariko iwe yatangiye nta bushobozi, ubu amaze kugera ku bintu bifatika kandi akorera ubwoko bwacu, abukorera mu mpano mu bintu bimurimo. Reka nsabe Kanyamukwengo ahaguruke azane imbere. Uyu ni umusore mutoya cyane. Ni bande baza bareba ibyo azakora? Ni bande bazamukurikira? Ibyo azakora ntibizabibashimisha, ntibizabibakumbuza iwacu. Ni ukuvuga ngo mbabwirira ijambo, ubutunzi buba mu muntu. Iryo jambo mwaryumvishe? Ibintu bizogutunga ntibiri hanze, biba muri wewe. Imana yaduhaye ibintu twese bingana kuko yaturemye cyo kimwe. Ibizadutunga biturimo. Ico kintu ukunda kurenza ibindi uzoza ugikora nibwo butunzi bwawe. Iryo jambo ryumvikanye? Ikintu ukunda muri wewe, si ukuvuga ngo abandi bazabikora cyangwa ngo nibagikora ngo bazoguseka, ngo bazokugaya, ngo bazabirwanya cyangwa bizagenda gute. Uzoza ukora ibikurimo, nibwo butunzi Imana yaguhaye. Tukaza ukora ikintu ngubwo abandi bahaba bikora. Urugero rufatika ngo uruhane imbere. Nta wundi muntu wigeze akora ibintu byo gusetsa bijanye n'uko ababyeyi iwacu hari hameze. Yabikoze atangiriye kuri telefone mu nzu muwiwe. Ndi mu bantu baganiriye nawe mbere kugira ngo tumenyane, dutangire tuganire ku by'umuco, nuko nabonye ibyari bimurimo. Ubu ni umuntu ahageze hose ahasanga ibikorwa byiwe.
icyo nshaka kuvuga ni ndamushimira kuzo yakoreye ubwoko bwacu bwose atitaye kuvuga ngo nta bushobozi afite cyangwa ari mu gihugu c'abandi aho yarari yaravuze ngo akwiriye kugira icyo akora kimuhesha agaciro kigahesha n'ubwoko bwacu agaciro kuba yarabikoze ndabimushimira namwe nimumfashe tumushimire tumukomera amashi si ico gusa banzi ugaruke saza nibo babizi iyo habaga ngo igitaramo hari ibyegeza bikorwa muri ico gitaramo nibwo abantu begeza baganira abandi bakagabirana inka uyu munsi Kanyamukwego mugabiye inka iyo nka mugabiye ni ukubera ibikorwa yakoze abikorera ubwoko bwacu nta kintu afite gifatika akwiriye gutangiriraho wakoreye ubwoko turagushimiye iyo nka nzuwe kugezaho vuba shaka sawa ikindi ngiye kwiyegereza abantu b'inshuti zacu Pastor Sam Kam Pastor Victor he yasohotse nta kibazo ariko uyu mugabazi mu mwihorere nimba ari mu bindi uyu mugabo ni inshuti y'Abanyamurenge uyu mugabo ni inshuti yacu cyane ni umugabo w'abana 4 n'abuzukuru 17 mu mezi make yarageze imyaka 70 amaze kugera iwacu mu Minembwe muri ibi bihe bigoye ingenzi zine ni umuntu dukunda cyane kubana nawe ni umugisha ukomeye tukaba tumushimiye kuko akunda ubwoko bwacu kandi yaje hano tukaba turi kumwe nawe hano muri Uganda Imbarara Pastor Sam, welcome to Uganda. Welcome to our people. Love you so much. Asante cyane. Uyu mugabo ni umu-Nigeria yitwa Pastor Baja Victor. Ubu nyine ntakikivuga kuko ari umu-Nigeria. Asigaye yiyita avuga kuko ari umugabo w'umunyamurenge waba ari mu Minembwe mu Muzindi. Ni umuntu wadukunze cyane kugira inshuti n'abantu bagukunda ni ibintu z'umugisha cyane yarambwiye ngo azokorera PhD yiwe azaja gutura mu Minembwe ari habikorera kugira ngo azamenyeshe isi Abanyamurenge barimo n'umuco wabo kuko ahantu hose bagiye nta handi hantu babonye hafite umuco mwiza n'abantu beza kimurenge igihe nabagejeje bwa mbere kuva ico gihe baba bahakunda kugeza none nimumfashe tumwiyegereze cyane kugira inshuti ni umugisha sibyo nubundi begeza bavuga muco wacu urugo rutagendwa urwo rugo ntitwegeza ruba rumeze nka neza ariko kugira Abanyamerika Abanigeria n'abandi bakiza bakashaka kwita twebwe wose umugisha bagashaka kubana natwe no kudufasha mu byo bashoboye uwo ni umugisha ukomeye nkabashimiye kuko twabanye nabo turakorana muri uyu mwanya nkaba mbashimiye mwebwe mwese abo navuze mu mazina n'abo ntavuze mu mazina kuba mwaje muri benshi cyane kugira ngo tuganire mwanejeje kandi ibingibi na bene wacu bari ahandi ko barabikurikirana ko barabona ukuntu mumeze ni ibintu nishimiye reka mpagarikira aha turaza kubona undi mwanya uhagije wo kuganira Imana ibahereza umugisha nimumwongera amashi
nari mfite umuntu ese hari umuntu uza wirahira abantu babiri abakugabiye uza wirahira babiri babaye babiri banga binga kumugaragara mfite yindi iri hari hakurya niba ari mu gishwati sinzi uko baza bahiye nta kintu kiza kimera neza nko kugabirwa inka ni mu mukubitira amashi kuri iyo nka yangabiye kuriya ibintu byose uko ndi mubona umugabo umwe yaravuze ngo iyo ngo ntaza afashwa n'ikindi mu ikanisa ngo iyo bageze ku matangazo ngo aba yashitse ukunanje bari bageze muri Yerusalemu byari bifashije nimba ari uko havuyemo inka si cyane amatangazo nk'inka bangabiriyemo ndagira ngo ko murabona ko igitaramo cyakomeje iki ni igitaramo cy'umuco wacu w'abanyamurenge kandi kuri uyu muco wacu nawo ni kanisa biri kumwe ndagira ntimuza mubibona umuco wacu urejejwe kabisa urejejwe cyane ni ukuvuga ngo hano dufite ukuntu abantu bagenda baganira mwebwe ntimurambirwe ntimugire ikibazo ni ukugira ngo ibintu byose tubanze kwanza twumva amakuru babanze batubwire amakuru nitumara neza kuyafata neza muraza kureba ibintu bikurikira hano inyuma siko mwebwe mukeneye ejo bundi hari iwacu i Nairobi nari mbikuriye ku kuntu abavyeyi bacu ikanisa batwitabiriye aba nibo bantu bataza baburira abantu umwanya jewe ubu nyine uwo nshaka sino kubonera umwanya rimwe nyine hari gimba ndi mutuntu bene utungutu nanje tazi umwanya ukabura ariko aba pasiteri uwo mushaka n'akazi rimwe aza kwitaba woje na kabiri aza abahari ntimwumva ko ari abantu bakomeye nibo tuza kubwira ibibazo byose nibo baserukiye iriya hejuru ko ba Yesu umwe ejo bundi baherutse kumusengera iwacu aravuga ngo ikibazo c'intebe n'amazi kirakemutse tumona twe tuza ntitubona nk'utuzi waravuga ati intebe n'amazi birarangiye birakemutse abantu b'imbarara ko ndahategura igitaramo hano sinzi ukuntu kimeze ubu nyine naje njenjire ntimubona ko nateragiye mwene mama namusize mwene mama yabuze ndanga ejo bundi noneho yarigaragaje twageza duhisha tugacisha hirya tukagira gutya ejo bundi yama agatamwe arakavuga niwe muntu wavuze ngo ariko ashaka inyama ngo amirishe kinini mwari mwabibona umuntu wavuze ngo inyama amirishe kinini ntimwama mumumenya kandi nari naragerageje kumuhishira ndaceceka tugaca hirya tukagira gutya ejo bundi wenyine aritaranga muri video avuga amakuru y'inyama ibindi namwe mwiyuzurize ruguru iwacu niho umugore umwe yigeze guhaguruka kwigisha ngo ashike asoma muri ca gipande ngo anjana iruhande rw'amazi adasuma ngo ansubiza intege mu bugingo none ananirwa kugisobanura ngo mara arabaza ngo ese igikombe ntimukizi turavuga ngo turakizi ngo ibyatsi bibisi ntimubizi ngo turabizi ngo naho kukujana turavuga ngo nazo turabizi ngo mwakira ijambo ry'Imana naho naje izo mvuze namwe ibisigaye mu byiyongerereho nari mvuze uko mwene mama yitaranza akavuga uwo ari we ntimwamumenye mwamumenye mubigumane muri uno mwanya rero tugiye kwakira revera abanze abaheze ku mukati iminota mikeya niturangiza gahunda zikomeza zikurikiza ariko inyuma ho sinubabwira ibintu bihari habe nanje ko ndabireba ku ikaratasi nkumva ubwoba nukuri nkumva ubwoba cyane kandi nishimye hano hantu nageze hano nahabonye pasiteri wanje wambatije ukuga nabatijwe muri Kongo nabatijwe muri Kongo neza muri Sangari muri Binyenge niho bambatirije nishimye kubona pasiteri wanje kabisa nari mwiruka kera sinzi ni nko muri 2009 none nasubiye kumubona hano ndishima ubu nyine ganshatse noteta nageze kuri pasiteri wanje none rero naringize ngo duhezerevera umwanya abagezeho ibyo yabategurije kubabwira mutuze kandi mugumane rero tuza maze inyuma niho haza kuba ibindi bintu nanje kazi karibu ndatekereza yuko abantu benshi
babifashe nk'umuco, babitekereje wenda nk'ibintu by'igipagani, ariko nimba udapaganye mu mutima, reka nkubwire ngo ibi ntacyo bigutwara mu buzima. Ugume kuba umukristo, ugume kuba umuntu ukunda Imana. Umuco ni ikintu umuntu wese bakubaza ngo bisobanure hano, wenda ntumenye umuco icyo ari cyo. Umuco nubwo dufite abasaza bari hano bakuze, ntawababaza ngo umuco ni iki ngo avuge ngo watangiye uyu munsi. Umuco uzuba ari ikintu abantu kigize abantu, ndetse abantu bazi kumenya umuco baza bawugendamo kugeza ubwo bawurwanira ko batawukurwamo. Tuvuge nk'Abayuda, umuco w'Abayuda kubera Yesu ko yaje kuwubakuramo, byatumye bawurwanira bica Yesu, kuko yari ahaye akora ibintu bijanye no gutandukana n'umuco wawe. Ariko abamenye Yesu rero bafite ibyo batanabo by'umuco bagakurikira Yesu. Ikitajana na Yesu nacyo kikaba mu muco ari ifuti waremeye Yesu, nacyo cyo ntugikurikira, ahubwo ukurikira Yesu wemeye. Kuko iminota ari mikeya, reka dusome ijambo ry'Imana. Soma Itangiriro isura ya mbere n'ivensi yayo ya mbere. Kadusabe uwadusomera bamuhe mikrofone, uwadusomera bamuhe mikrofone hariya kugira ngo abidufashe. Itangiriro isura yayo ya mbere n'ivensi ya mbere iyo gusa. Itangiriro sura ya mbere n'ivensi yayo ya mbere haravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Amen. Amen. Reka yongera dusomere muri Matayo sura 6 no ku ivensi yayo y'icenda. Mabwiza bwa Matayo 6 no ku 9 haravuga ngo nuko musenge mutya muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Amen. Amen. Ayo magambo rero niyo nshatse ngo tuganire mu mwanya mutoya. Iri jambo dusomye hano mu gitabo cy'Itangiriro riravuga ngo amagambo yanditse muri kariya kavensi ngo mbere na mbere Imana irema isi n'ijuru, cyangwa irema ijuru n'isi. Iriya vensi ni vensi twakwigisha umwaka ntuyirangize, kuko irimo imbaraga zerekana iyo si ya mbere n'ijuru rya mbere, birebera umuntu yakwiga igihe kirekire. Waja mu ivensi ya kabiri igatangira kuvuga ngo isi yari iriho ubusa, kandi iyo si yari iriho ubusa ngo Imana iyuzuzaho amazi, imarishira umwuka wayo hejuru y'ayo mazi, imare y'amazi ararirwa na wa mwuka, yinjira muri ya mazi. Bibiliya ikwiza ivuga ngo iterura ngo amazi amwe, itangira rero kurema ino si turiho. Iterura amazi amwe, iyo Mana ngo iyaterera mu kirere aja hejuru. Iragaruka ngo ifata yandi kubw'imbaraga z'ubumana ngo irayarunda, iyahindura inyanja, iragomeza itegeko ryayo ngo ntarengaho, biremera ngo bibuke. Iragaruka ifata yandi mazi ngo iyacira imigende ngo ahinduke inzuzi zitemba. Iragaruka ngo ifata imisozi irayibwira ngo nibeho. Irasubira ya Mana iragaruka
ikazigira ibikombe by'imisozi, ikagira n'imirambi, ikagira n'amarango, byose ngira bipanga imari bimezamwe ibyatsi isi ngibaho. Ya Mana ngo irangize, iyo uyisomye muri Bibiliya neza, n'Imana kuko mfite iminota mike reka mba nihute, n'Imana ija kwiyita yonyine izina ngo n'Imana. Iryo zina Imana nta muntu wari yisi, ariko iyi si yose umuntu agira izina yiswe n'uwamubyara. Yobu umupapa nimba uzi usanga ari umusaza, izina yaryiswe na nyina. Yobu umukecuru izina yaryiswe na nyina, ariko iyo Mana yiyise izina kuko ari Imana itariswe n'umuntu.